Dragi moji prijatelji, želim sa vama da podelim par veoma bitnih informacija o sledećoj destinaciji. Naime, uskoro ću posjetiti Banski potok, koji je prirodni fenomen Ovčarsko-Kablarske klisure, ali želim da vam napomenem par informacija. Kada u navigaciji ukucate Banski potok, on će vas voditi ovim putem, koji je pogrešan. I ono što je veoma bitno je da kada ukucate, vidjet ćete ovu tablu Autokamp, gdje trebate da se spustite nekih 200-300 metara i tu ću vam kada stignemo malo detaljnije objasniti o samoj destinaciji i putu do Banskog potoka. Malo se jede kikiriki, zato što će mi trebati energije za uspon. Pogledajte put do Autokampa, znači put nije baš najbolji, samo polako. I kada prođete ovaj most, vidjet ćete gdje ćemo se parkirati. Kao što sam vam rekao, svoj automobil možete ostaviti kod nekadašnjeg Autokampa i svoju avanturu nastaviti laganim koracima do prelepog Banskog potoka, o kojima ću vam malo kasnije govoriti. Vreme je za akciju. Idemo! Imamo i ovamo Autokamp. Autokamp, da. Sad pođeš vamo pa vidiš Autokamp. Beži, Bobi. Papi. Sve prikolicom, sa sve terasom. Znači i ovdje može isto da se... Da. Evo ovdje ovako. Evo, ovo je već pravi doći. Majka i Keva piju, Majka i Burazer piju. Dobar dan. Evo ovako, ovo ti je ovaj deo. Ovo ti je isto, evo ti ovako etno tuš koji je i WC od bureta. Razumiješ, sad sve to stoji ovako, to ti je takva priča. Ovo ti je priča ovamo kad uđeš. Ovo su mi majka i brat. Ovdje i muzika. Ima sve uveć, da. Na ovce. Znači evo, uđi unutra. Znači, ista je priča vam. Uđi slobodno. Znači, tu ima krevet, ima frižider, ima kupatilo i ovdje, unutra čak, znači... Evo vidiš, ovakva priča. To je za Autokamp. Da. Ko hoće da kampuje, on kampuje ovako. I ovdje na terasi isto ima... Na terasi više imate kuhinju, za kafu, za sve to tako, sto, stolice, roštilj, ima sve. Kao što vidite, domaćin je veoma gostoprimljiv, otišao je po čaše, probat ćemo njegovu domaću rakiju, nazdraviti i nastaviti dalje. Koja je rakija? Šljiva. Šljiva, volimo šljivu. Naša domaća, Čačanska rodna. Čačanska rodna. Da probamo. Živeli. Evo tebi. Eto. Živeli. Dobro nam došli. Hvala. Živeli. Odlično. Evo, uskoro ću vam ispričati jednu zanimljivost. Naime, ja sam prošle godine posjetio Nepal i Indiju, a upravo je ovdje na Banjskom potoku došla i jedan turista iz... Ona živi u Francuskoj, ali je iz plemena Mohikan. Tako, ja mislim da se tako zove. I ona je došla ovdje i tu je bila i boravila i mnogo joj se svidjelo. Ali je prava indijanka, nije indijka, nego prava indijanka koja je živjela u plemenu tamo, pa se naravno njeni roditelji su se preselili u Francuskoj i tamo su u Francuskoj i žive. I dan danas dolazi, bila je na Beer Festu, bila je na Gucci, bila je... Zavoljela Srbiju. Da, i zavoljela Srbiju i svake godine dolazi. A inače gosti vam dolaze isto, rekli ste, iz različitih... Iz različitih krajeva, iz Čehoslovačke, iz Bugarske, iz Amerike, iz Engleske, iz Nemačke...
sa svih strana i mnogo su lepo i ugošteni i oduševljeni ovim svime što vide. Što se nudi od ovog kraja. Imamo dole jezero koje je isto, na tom jezeru imamo mi čamac koji isto ih vozimo da vide sve ono što ima tamo na jezeru i tamo je mnogo lepo. Tu je Kablar isto, Banski potok. Biciklisti dolaze, imaju svoje rasporede kada imaju voze bicikli su trku neku sa Kablara ili sa Ovčara, u stvari sa Ovčara, tamo sa Kablara. I oni dolaze svake godine, imaju, pre Guče je to bilo, sad je ovo korona pa nisu dolazili. Dolazili su ovako, ali nije imala trka. Uglavnom, sve ovdje što treba i što imamo, mnogo je lepo, a na kraju ćeš i kad budeš ti snimio dalje, vidjet ćeš i dalje. To je samo jedan od razloga kada dolaze ljudi iz celoga sveta da krenu da dolaze malo više i naši turisti, jer ovaj kraj je zaista prelep. Ima svašta da ponudi. Jeste. Tu su i od domaće rakije, od sira. Koja je odlična. Jeste, od sira, od kajmaka, od šljiva, maline, sve domaće i ništa. Sve domaće i organsko, da. Jeste, organsko. Topla preporuka. Što se tiče same Ovčar banje, a pogotovo Banskog potoka, htio sam da kažem da je ovo jedno od mojih omiljenih mesta u Srbiji, prvenstveno zbog svoje lepote, ali kao što ste vidjeli i zbog gostoprimivih ljudi. Ukoliko želite ovdje da ostanete par dana, topla preporuka da posjetite ovog domaćina koji, čuli ste, ima domaći sir, odličnu domaću rakiju i koji može da vas provede kroz ceo ovaj kraj. Posle nekih kilometar i po popriličnog uspona, što se vidi po meni da sam se uznojio, naići ćete na tablu Banjski potok, od kojih vas deli 5 minuta hoda. Znači, kada stignete, skrenete levo, ulazite u šumu i posle nekih 5-6 minuta vidjet ćete o čemu vam govorim. Kada krenemo da se spuštamo dole, silazak do najlepšeg dela Banjskog potoka koji izvire u selu Dućalovici je prava avantura za posetioce, jer do potoka se dolazi, kao što vidite, kozijom stazom. Pogledajte, dragi moji prijatelji, vi ovaj raj. Zbog ove avanture čovjek mora da se izuje i da ide bos, ali vidite da vredi. Na oko 18 km od Čačka nalazi se čuvena Ovčarsko-Kablarska klisura koja je u narodu s pravom nazvana Srpskom Svetom Gorom do svojih srpskih manastira. Danas ja neću posjećivati Ovčar banju, srpske predivne manastire i neću se penjati na Kablar, već ću vam pokazati Banjski potok koji je pravi dragulj i jedan od najskrivenijih i najlepših mesta kod nas. Ove nestvarne i magične boje retko gde mogu da se vide kod nas. Banjski potok izvire na padinama Ovčara i uliva se u zapadnu Moravu. Hteo bih samo da vas zamolim da pazite kada silazite zato što je klizavo, inače voda je ledena, mislim na nekih 5-6 stepeni, retko ko se kupa, ali pozadi su naši drugari koji malo cirkaju i koji su ovde malo preskakali, tako da za one avanturiste koje žele mogu i da se oprobaju i da se okupaju u ovoj divnoj boji. Dragi moji prijatelji, kada dođete u Ovčar banju i posjetite Banjski potok,
Kablar ili ove prelepe manastire. Želeo bih da vam kažem da na kraju obavezno svratite u nekom od restorana i da probate njihovu čuvenu komplet lepinju. Nažalost, malo pre sam svratio do jednog od restorana gde su mi rekli da zbog situacije oko korone moram čekati više od sat i po vremena za komplet lepinju, a ja nažalost nemam toliko vremena. Zbog toga, kako sam ja gladan, nisam otključao, sam ja poneo sve što je potrebno. Tako da ovde imate croissant, imamo pivo, to ćemo iskoristiti kada se budemo parkirali, tu je plazma, sve što je potrebno za kampovanje. Hteo bih samo da vam kažem da, ukoliko želite da posetite Ovčar banju, da izdvojite malo više vremena, makar 2 dana, zato što nudi zaista raznovrsan sadržaj. Ja, nažalost, nemam toliko vremena da se posvetim Ovčar banji, ali obećavam vam da ću se u narednom periodu vratiti i da ću vam pokazati sve prirodne i kulturne lepote ovog kraja. Do tada, pratite i dalje moje avanture po zapadnoj Srbiji. Doviđenja.